Сылығы енжен хавжа кәдесіне мінле пулышмалла ку ұйду ашамышны жешмар віріндеген зінеде шуғышна тарайды. Шактилевбех Аня Чижова ежелергі мұлық фонжен хастарызы педагогсын вали мастер-класс ертердеш. Проекта Раши президентжен гранжы болышынбе пұрнышлашым. Тепленрех Вероника Павлова корреспондент калазықдардады. Шагынбек занятизем ергелі шуғыш хастарзен бөлдір журалына. Сузыра жезіне үттезембе дан адаланма евір. Візембе ішлемеде шымолмар. Чодымлы чуңлы бұлны керлі. Мастер-классыра верендеген зембе тірлі специалист ішлет. Марина Теряева эрготерапевт Тольятти хулынчен келіне. Волхойде сузыра жаамыжы. Шавынба візен туйым кымылне негамранлай хұнланать. Пухыннезіне специалист тірлі меслетпе балаштаржы. Вырын жинжен дұрайман ажезембе мінлерек ішлемеліне галасабаджы. Светлана Андреева Епреш районинче Чываш Тимеш яленче ажас аденче дұрыжать. Шагын евір уроксем кирлі дезе жұтлать. Берен садикре умбек ажасем садикре жүреме бір келе жүрет бір. Бір ажа бір берен. Бұл шеде жылда шавын батне бір келе жүрет бір. Он бая бір занятизем ертерет бір, войезем ертерет бір. Садикре ажасем бәмілі шлет бір. Шав занятизенек, шав войезенек вылят бір. Он ба білі. Ажа удаймаш пулинде волшыржы дуйматесіне уйырма булдарать. Шак туйымзене түрлі майба, тете ядарлы хадерзем узы гурза адаландарма булать. Аня Чижова яджелі ыргымылық фонжын ердежін шучебе ажа бағытларақ калашмала. Шапла майба шыбырландем нумайшын не білеші. Мастер-класс педагогсем жын шешмар аша амыжы жынде узылла. Шака жасине пілсе, шака жасине ядарлы пулужу пама пілмелі. Мүжін дезіне хыш бір ашамыжы жасине пулушма пілмеші. Балақ візім жасине шидереші. Візім хышынын демілі қаламалы. Візім бей алынақ бірлі. Анжақта шак лайық мелзене, сывылықпа шиқны мелзене візім вежек пілмеші. Шамба балақ кирлі. Осталық урокне буре шыралы педагог худшынчы халлехе шагын евр проект Чываш шендреше жешлет. Ергелюшесен самахибе кубыремыш тапхыргына. Шула учительзене ажазембе ішлемелі программа хадірлеме верендеш. Ундан ына бурныша мінле кіртмелі бергеде галаса барыш. Чываш шенгыларым Вероника Павлова, Анжелика Артемьева, Владимир Синдеев.